Shillong, Paralok no Sngap, Mentangin Wan Lam Shapi, Yaki Kubal Kerpang, Hakabia Day, but COVID-19. Menteri Rang Bado Narendra Modi, Unkran Shikipai Nong Shong Shinong Jonkari, Mentakamian, Hakapor Prabaji, but Kane Kalong Shisngi, Hadian Baula Penlong, Kajingalang, but Kimentri Rang Ba Jombaro Kijala, Halor Kajing Kangdam, Namar Kajing Kie Jonkaklam, COVID-19. Menteri Rang Bado Ulabata ya Baro Kijala bakin Ajing Mut Halor Kumnu Nle Hadian ka Katsan Tarik Mentau Benai Ulabata yake bakin Datho bat Pen Ishai Bhai ya Kabut bakit Mu Ban Shim ne bakila Shim Hakabe Day bat Kipor Badon Kajing Kangdam bat Hadian bala Penjin Sur Suki ya Kajing Kangdam Kabenta benengkong jong kejing kangdam kalas dang nedok ke arpau san tarik uluber ban haka kat sau tarik ubenaya yong Menteri Rang Bado ulakren syikipat ba kari bat penbenaya kejing penjalan ya kejing kangdam syadu kalai tarik ubenaya jembang kata sakat kandai sengi. Kiladon baro lai hajar hendril spa saungut kibrio kibla yok nyang jingpang coronavirus hapok kari India haki arpau sau kanta baladem kabala nang penkiu ya kejingdon kibrio bayo ya kene kejingpang syaka nyau pau hajar nyau spa san pau hendril ngun. Katanat Health and Family Welfare jong kesokar preng kala ong ba arpau hajar sau spa san pau san ngut kinongpang kila yo ya kejingkon bat ka recovery rate kala kot syaka lai paway point nyau lai nakashispa. Hapo ki arpau sau kanta baladeb layo jing tip ru ba kila don prapau nyau ngut kibriu kibelayam bat ke jingyap briu he India kalong baro hajar spa kandai pau lai ngut. Ka Indian Railways kala sedang ban penyai biang yiki rel kit brio bakerpang nek sengi. Ha ka sedang la penyai khatsan jur ki rel ki bakit ikinong le jinglen. Bat kini kimi nak jaka sangi rel ka ba New Delhi. Bat kin le cha Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bengaluru, Chennai, Thiruvananthapuram, Madgaon, Mumbai Central, Ahmedabad, bat Jammu Tawi. La ban pak bolupaya ki tiket nak bentaki rel dah ke balet syaka website jongka IRCTC namar ki jaka di tiket baru ki badan haki jaka sangit rel ki dangkang. Menteri Rang Ba ke Meghalaya Konrad Sangma ha ukerwa balapa lang ba ke Twitter nek sengi ula ong ba inong pang ba khatway bala yo e ke jingpang COVID-19 iba haki artli ki test bala deble menshua lapau ba ila yo knyang jingpang coronavirus henrei ha bala test biang hadin ka result ka pen ba imdon shu yo knyang jingpang hakamen. Henrei wat lakat taru nle biang sakaway ka test hadin arpau sau kanta kenang ban pentikna. La ban pinkin mau baha Meghalaya kumbalong menta don artli ki active case bat shipaungut kilakot kat ba iwe ila klatno hadin bilangat hakajingpang COVID-19. Ya kisamla puli na Meghalaya ki badan hapo kejing syahikai hakota Rajasthan lawan lamno yaki syakajala ke Allen Career Institute ringkat kesoka Meghalaya kesoka Rajasthan bat ke Bihari Welfare Association kiles nok tilang banwan lam yaki samla puli syalaki jala. Hak biadai bak kini kejingwan pai jongki la pendap ya baru ki kendon barabu kentup nadu ke bapet benia ka kot ka khia jongki bat ru yaki bakin syongkhap hapo ying kat kum ki kendon jingada jongka COVID-19. Saarmut ksipai pahara BSF kilangat agajing pang COVID-19 ha Tripura nin kesingi bat dagani kejingdon kibriu baro kibayo e kejingpang hapo kejala kalong shispa san po saungun laong Menteri Rang Ba Biplab Kumar Deb. Habakran ha kejingalang kino patai kubor Menteri katanat an ubalong ru unong aiktin ka kunhun Menteri Uratan Lal Nath ulong ba kejingle ye ki test coronavirus hapo kejala ki kambun banya ka average jingle test hapo kari unat ulong ba naki shipaw hajar laispa saupo sau ki nong muna bala lum naki breu kendai hajar hinyospa kendai po sau tali ladeb ban test. Paralok nos ngap pilih skumentan yiki kubar kerpang hakabiadai bat COVID-19 ya kebalawan nam syapi dak Regional News Unit jong All India Radio Shillong.